MCA ma Kapsoit Paul Chirchir mong'ere kaka Tarimbo okwedo ahinya jatend kweth mathoth e od bura ma Senate Aaron Cheruiyot ewi wach mane Cheruiyot owacho ni jatend piny Kenya William Ruto owinjo lim kaunti ma Kericho. Chirchir wacho ni mae chal ka gima iketo ne jatend piny chik ni nyaka otim limbe e Kericho, wach ma moko kuom ji e kaunti ma Bomet neno ka en ywaruok mar siasa e kaunti ma Kericho kod Bomet. Paul Chirchir ne owacho magi kinde mane olimo familia moro e od bura ma Sigoit Jumapili ma nyoro. Sasa nashangaa sana. Nilisikia Senator wa Kericho Aaron Cheruiyot akiambia rais, tulikukataza ukuje Kericho kwa sababu yeye anajua ni kwa sababu gani alikataza rais. Alikataza rais kukuja Kericho kwa sababu rais akiwa pale juu anateremsha pesa ya maendeleo, wao ndio wanagawa. Ilikuwa inatakikana Senator agawe pesa ya Sigaweti kuja wapi? Pesa ya Inamoi ienda Inamoi. Pesa ya Kipkelion East iende Kipkelion East. Pesa ya Kipkelion West iende Kipkelion West. Pesa ya Belgut iende Belgut. Lakini pesa ya Buret iende Buret. Lakini Senator alipeleka pesa ya Kericho kwa area yake moja. Ndio maana akakataza rais akuje Kericho. Wacha nitumie hii fursa kusema rais, watu ya Kericho wanakaribisha wewe wote.